الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وصحبه أجمعين ودي الله تيغا نا الله نياغا غنو نيانا كومي فوبنيغا الله كوفانا نيمان بيرنغا الله غنو نيانا كومي فوبنيغا سبريني جاربي بيرنغا ونصلي فارسنن كما صلى الله عليه وسلم oga gollu be nyana oga digamu be ni kongo alla ganni nyana alla bani yeson kanne ma girnan kanno alla ganni rogono da khada alla ta gollu ku sa gandi ya rabbal alamin hammi gumu jotin to alla ganno hammi ni do jotin ngurugindi sorobe ni gadina burum bagandi na alla ko mo nyade mani sutur alla ganno da khade mana alla ganno da khasurni alla ganno baka oda khabaka hammi ni de jarabi no khonga alla ga hinne no ko sara furunga allah ta'ala nganyam peni maka noga karamo gon sirondi ya rabbal alamin lenki digandan tanto imma gangari ni ko safo ku khote nyani digamu yogoni itorin to nyani ka wajibi nyano kama oni kinyandi ode ko khadanga ona sagi ona ko onte sefe ko ngoto kono nanti ay gemmesire wal mama ante gemmesire ogana ni sefe su kongo mo gana golle sunyana ona khancene alla li munyay agna nyalla ga dunga no danga ci golleke si rasulante nyana sababango kabana konginga agna ni golleke alla gante lingono da khayli ngene soronda onte sire dunga ye murunu one alla dunga ye murunu bawno gana kara sire sunte dunga ne yankana yo khabura o banante alla gemal limma ko alla no korosinia sorondu ngandanga o ibarangaw alla no ko ke ya khutini subhanahu wa ta'ala ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله يندوتك أيانوتو أنتو الله خبارسكم مخم بني الله كم لينكي تنين كوتانيان ويبا ما كوي خرسا le 8 11 mois 2021 بماكو نغونا alhamdulillah farudan tanta yomaga oniko afana onyagalin tonyani sibiti ke kota ogede lemine be khibarenko nanti ide pingi yogo ari seganta soronda daga daga dogotoron kay go karata ke ga yitini lemine ke ga khawrum dogotoron inti mi gande kutuwa ode ko kada allah komo salami nyugo mandi ya harima asudi de mande ndeberi be sudi sekonde beri yogo ni do khiri iga duwanga yo alhamdulillah lemine ke take me kuti kha adde pasim pum na sababu nyambi to sikki sugaye iga pingi be rono lemine kay awtelle ma wujunu tamide segu bito sikki sugaye gelli kota be khagel limine ke khibare mugu ma linki kota a urna sinno ya kam alhamdulillah o me kori allah nan nawari nyimme daga sibiti ke o de limine ke masala siri ta ke janka igere pingi bere daga gomu nyimme nyai ide nyimme ke araga de pingi le kenyai ti suga ken karanga ko sa sumotindi no gonga kenya nantini ta ke mu masage yitantina karaya ma alhamdulillah ta depassinge be nyani otona kelemineta ke sobe ide tin kusura motinte sugata ke no da subagandi ta ke ngana video a photo ngori ken kota ado sibiti ke ogeda ga fay intarabana aywa pingini yallo ne ke tana ta ke fete ke ga birene mogobe allah kum allah da golle ngori khade suturi fa bende hammi nyani limine ke tamme kuti khade pasi be geni ta ke kutu ke be gere isasa ay double ne yimme mais alhamdulillah o me kori sere sugeri gore bagandi serenge ben khalsinin qawda whatsapp ni ku kamma olanta sujabin nan to di wori khasira sugere kebe de bari allah de wori allah walle ke ya khoreni allah dunge ke ya khoreni allah ga dunge no oda khada khana buru kala ga niragana kendangi yempalle odo fa bayego ke al khurna ngani surun simma wallahu ta'ala ngere maka gemme nyongoda o fa ba ke wine tanyire de sino tumme ay lenki alhamdulillah ay duwa ngodo wuronde ke o video do jonti danginoy khangan ni ino wori ade nyani francis asane re allah ta'ala de manne oda de mawri dogo toron kanyai sibiti ke har dimasi ke khadi oga baka optalinga o noni optalinga juma samedi dimasi oga baka optalinkanga oda ga papa ke wori otoku yampo kuma ko baka alhamdulillah papa ke awine tanyere de sino timma duoda mangu ntamma wa maga foke fa watte soromuni nyani ati dalla nyaga kallen na mexi wutu foki de gakunna me wuri ati duwa nga wuronde ki ikenge tuke be galatima hunga ifa baga fatini ine sino na khati ya intifa batu sasa papa mpa matanyere de sino tumi
kongreni tanyere tandume ade sino segi papande kenya biranti fabatu ayinonga atala timen gebe nyani kenyimme kamma iseiga deberni awu adin kitellaga gawun minantana wara kunda maga foke fa watenga ide alla nyaga kallen nam meki wuti doga memory alhamdulillah ode papande mewro ode nimero ni mutu khorondo wa papande alla ga nasire baga noptalen kan no nasire sagandi katti korenga naam alla komo kendange empalle nasiha yogo anim maga katti sorobeno gidde mana katti sorobeni jarando oganyanida kengeni korintoku ado miskinani ado alati mellumu kusaranu khadin terin kam payse fena khada ndale dunya raga ntinde alla nyaga kallen mutu ke golle yakamma nde alaydu laga nde alla na kan tallaga na nyinkunu ku yeke ganyana nkedin korem baniya alla merinke haruna ku ken ku yena fante khallagin kunu nan sigi korintonde miskinani nya jikkewre nyonkin saha ntuwahu nabure nde alla nyaga laga ne ken ku yenya ni ndanga alhamdulillah alla min korndi fofosuya alhamdulillah mese fe fare kamal laga modema nde alla nyaga alla ntanga neta na suri nga golle ken nga ya allah alla ntakille kin shaytani aga bunundini nasiha ni yobani magangi ko afana nyani khoron simme annabi sallallahu alayhi wa sallam aga ni soro nyonkini katti de mandu kuda lati meninga mogobe o ku de mandi mogoke o to gollini mogo yakama annabi gede mogobo ko alayhi salam angana sere video ngoro maga ante video ke walla nanti afay nyaagene a oda video sanki ma se anta danga oda ga katena kambagandi ante kenga lo mo gonte dungene kenga soit anyagali ntenya na gamulla indu akella e bakka khari haqqi bege kinonte ken bangandi ni jamandanga yogo maga bara adde manati ken sababu allakum otono soronde mana annabi gede ko alayhi salam ageti man satara musliman serbe gana silami suturi alla na suturi duna do khumbene otona khajarana na khadde mana khasuturi na garo mon qarangin tuga ta khalle may mente tunu serente bakka khala na gawutun ton jara serente tunu nanti oyani otunto manemeni ogedi jara nkeri wotunto manemen jare me afo gebe intintu serbe geni nanti wanya sababu onti mulana ntui anke nani ta suge tuga kinanga no kutanda nan sigita nyigande me allakum kenyani onte video sankini onte debe toko komo khay har darunde keme wujina deni khay utuntinya lini taiga gilli soni kande bu monte debe ko ngona debe ko ta na tu serbe geni monda toko ko monda jamunko annabi khaton suturu ande akeno gante kende berni onte ser sulle bunon tan haybana wayande mana nan suturi ande bidun kenyi mente tunu ala wena debidun kenyi me kefni de mande ken ko mante tunu tanyani sorbe ni ga kefno kharo gede senegali de bebe ko geti mamma be me ngetu de mandano gebe kefno ibaka kende be imme me intetu one de berni suturanya kenya sababu ya allah kum odi sere gebe yaraga tumunya na latime ni nyani ma wallahi nkeriye rogida latime be bana kharangin to allah bana na khampantu harna burta hunte sugana ya gani nyimme ma oda suro do ko kharangin batini me one da khaymen ya khado de ma khalsine kullan lo iroro khenga khado de ma dun temponi ko khani bogo kitenga illo iroro khe nde kontinke harna te dungene wujine na wi nji banga nani yogo haju nge kanna khumbene allah me khintirndi haruna ke wujine nyanji banga ku fay me nya khame kita anken khadi ta hundiya lenki an haju siro lenki haruna te tuga khumbene walla mogobe biresune ko ngen korenda khamma ga dunyo gure ga wino ma kana nyi yogo haju ngoga marna mode ke sude beriti miskina ni kude korinta kuyay walakin manendi lesema yogoni yo odi dema ngitu wala timen famini yani odi kumandi mutu dana fofo sude beri danga khasuma ne me depassi na sude beri danga ni wo mun qarange suro kana sutuga sine muma ange wala kunya nyilene nyagandini ina nimoro tanakini na tino khiri o ko kante godero nan kitenga kundogante ono sorongara ina daga ina nyi kensere bani yageni sonin ko nyimme yani kemme gebe ano gediraga kone khoron kari fonne khoron mo gonna tamuni walma anni raga anni dema anna worina ille video tallande berne khadi ga sankini do groupe ni tanan wallahi ala time gebe yono ndi video ni ngori ko wakatini wallahi o sigiti khibarunga kebe geri yogoni ay milo bakka wallahi alla in qalante garekum
man nay le kunyo goni wala réseaux sociaux kam o de ko o ku gana to nan dema on ta dungene anga warne groupe tana kamma lumunu ko hinno nyaanoy on te mulla igana khore igarna warnanti kunyi nyagandini angini wori kenko tawro nde yogoni khalle ngori ga yilene na nyoge degi dema ndeki da anga jungana fosu okhri mesirente bakagala man na wor kunya nyilene video ni de berni ide sorota nan iga sankini koni khana do to Allah suturanga ibe ogani be wor kundunga onto dema ndeki nanga asankani mende du hayba Allah gana suturan to kan maddi sutura Allah komo bani filandi khamma nya sababu ga sorota nan haqqum bonondini iyogoni khaynunga ala timeni fede yogodo mun killati gaku ala timelu munyani maga biradin timmaga ikharangem pay ntani haqqin suko adi suko aytele makemedo fo wujine nde utunti mama dun temponi nyani ginki tenkene mulla imbogum magaya khanne digambane yakum agaranya la timege fetanga Allah ta'ala anti alladhina yakuluna amwala al-yatama dhulma inma ya'kuluna fi butunihim nara وسيصلون سائرا سربن غبرنا لاتيمن نابورني يغيغنا التي يمبنيا يغنا انتما غنا كورينيا غا خيا لاتيمن يفتيغا مغانكينا كري قنات التامبينتنيا لو يكون قديمنا مما غنيا سبب انغا لاتيميغو حقم بوندي خالسيكي نكيننا واندالنا باوني سوبي اورونغا تيغا كوندا خالسيكي ساغا نكور خنخني ورومما على تيمن فتي mais pourquoi oga kundu ya Allah kono kiyanya sababu asirege be de demande ngara isirin taka sire yagare yugo nyino odo ma khibaren ko monta to ko ala timeni nyane maka ati hajunne demande nya wallahi ati ine mulina goronya gaga nyimeno gorom penyini fillo kunya ko tanji ke wujine ati topu ore tambi me wujine ro topu ngana kini ornasi suge nya maka na dogo torondeni na sutu gadanga adi romu kota wode insiki gitro laqinga orna singa maga agedu murati urnu nti maga ur ntanki nya fetala timelo mukuma iba okume kemede furanke nya khibar andalum kudan na maga nya gandi kudelo muno na maga simedi fa bankalle ma anke nya fay korna sinande ko ko inke ya fa maga khadi khamma nya sababu khaga demande pour laqin takke yogoni kani khar lenki amedo kita ikama ni ile khirindindini numero tanay osro beni gidde mananti nan daga nde kunde ni dro idaga mobility tanay nti ko kana taxi muti nan daga isuro ga menyi kabane ke nanti sarabane ni kwani nanyu odi dema sine de foga sikitia après din kegri ti tansere ande mandi nantiyo ti sonin kenya nti koroboro nyani nga tanjamu nki yetani muro ke maga kentetu nti kati yani nti yobo ntanne minna dino kunko nti ogere kebe dema kenya fayke sine den ka charge nde tirni nti eske dema ndana ya ngankina kalle ati ay fofo sunti maga serenti dema na ni sine sa gasire de fabasire ka sekiti ribarunga alla komo na nyode kumandi nyawtu nafaga har khasu fililante yigana mati fo sunti maga nti dakoro soro ngerni nde soro tanani durande ni ndi deni ntangere kebe khiri nanis idaga meni kabane kay ade son ko nyontori mais pourquoi oga birene kundu kinya sababu serge ben taka hinne soronga khakunya sababu ya khade folla qenti kala timellen gebe fu ben khallenge ni sobenga utunta gebe taka jarene o soro beni ga khayame do munyana yoko khadire menyalina la timenyani sentada ina orna sillaga ina khobo wal mina khalsin kine daga yitun khobo ina illetela kama ngursaga nyaga tele jura hunde verite mais khade tongun ko soronda keme gebe anyana wal manni wor groupe tanay ga nyagandini nani wallahi odi garantia qasoso ga sikiti kumandinga odi romun sinen swatuga manni woriya ga nyagandini khadnan toro munyani yokundo kinakar se fe gakunde kinan kallinya nyagandenga ba khar suba ke go khadin qil ntikiti demanda ankina ge karaso atiki soro mununga ninkina kanya soro ngim ga sikitinga ntime pourquoi ga nyagandini khorom ma folla qinti yogoni kani خمغو سندو منكا واندي الله والله نابرو بنوغي كابا وني باكوي منوغي كني والله مبتو نياكو غدا وري اخني بيغا غولني دومي ايتو او غولنيا لومو فو بني غو فارو كو دبرني ايتو والله تامبو نينكي هاروناي والله نيمي مباري بيرس اي تامبو نياني غانتيني ني سومونديا
ñimme tambo ñanin kannenga mais odi kesu togono de xaye alla yo xala mais en même temps xaga kundu ay xadi mtede tongunto ngo bongona la timeningen har lenki fo xarnindi iro mu mero xarangenga nti madrasa ko kunte xalsiro nan ki totele direction nya ona tugano ngana risinde beranken xibarante lemina anda wotino xiri mais o daga sigi xara nokku ngana xira interne adiro mun interne mais kuni xano de ma dun temponi yan xale wakilene na xalsi ga ken ha haqqe ke fe ga sorota nani folla qenya kelene allakum xamma xalo munya faban kallenya sababu xaga nyana saga nga jogoni de nya saga nya ga murunde nite anya sababu serege ben taka dungene demandini na sababu nya anke ndake jikku andala timeni manne mekale ande miskina ni manne mande folla qente soro manne menikane annabi de kenya ko alayhi salam abu ubayda tagi daga bahrain daga jakkal laga ida gere miside fajrin palle miside pogu jamanya annabi de ko alayhi salam ngeto kade mu nanti jakkani nyalli ati ku gona rinti rono no kusuma rore ati be gana sebere ni du karindi allah taala nantuba allah komo kenta dogo toro nyimme allah wo sesede adin krati haruna keme wujine raga khana du de mate wotin tompu man kitemure ngito anya ko kuge dumbu fu antamma keme wujine dogo toro ninkir kebe ga operen at operation ke tandume wujine ogana kita dimo gona tuba ninkir na keme wujine na kini ngana to kana kita sinambe mais oy kisu deberni kisu nan deber da khay soro gol na illetele nyaga min deberi ona daga siga kam masir suge jambe alla do boga su jambe wallahi woni khalle nyalante ko ngini kharqu meno ya gollante yana nakatu malla do boga nda sukam parce que alla o gollini ti alla ona alla yamurun angana jamballa na haybana ma o ere fu gado khiri masonin kan debe yogo nta to ko ngala tenyen ada siren to ma ganan tala timeni ngima idaga ya kharin qasin qore nyani le munutu mata la timin idaga idenya la timin fiti sonin ko akinya makunduba oga fol oga la tima ko soronye gundine ntaka sere de mana wallahi angana nya sababu na la timetana haqqen bonondi na nya sababu na de manden ka bay gantaka kita yawm al-qiyamah allah ta'ala ngam kurosini allakum yawm al-qiyamah allah ta'ala ngam kurosini subhanahu wa ta'ala kharlinki wotunte ogano magalenki 16h mpay video ke de berni o fay midi nyay bamako 16h wotunte ke o mamma yogo no o gidanya xare nyani alhamdulillah wotunte ke ayaqni finkinte ay men murgunte adira me sentida dingiranti maga ade wuta ade wora dingira sino mane ma faya kan ay mana ikurandi jintugana igano fi sabilillah janka watenge ke yugo khasi kin ko tangi daga ka kenda ta hunda masala ntorna sininka daru dogo toro ndaga fay operation sikki an qawanya na kaygo khase wallah rizan yimme khal aya qanni finkinte ay memurunte bama koyre sukuba ke dogo toro nti analyse ni ndeberi e resultat ngi baka ina opérer 16h atika gaku ke operation ke ajon kon ko tenyande asula wonyana ko tabani nani operation ni beni ganya kun kama ni mebogo ma khafina nyimme kharsa ifayo ma ogere soro beni ko soro man mi so operation me duguta passé maninga nti dogo toro nda opérer ata tele makeme defo nti a opérer wallah akal sige me kitagani téléphone laga garantie allakum mi manne ni soro tan ni garni anna orna sintuga na illi walla nokutana video ni tan anni wore réseau sosonga kun sarabani ni aga nyagande ni khati me okude nyati alla ya o manyati khay nkika kebe ko mo khorosun kono alla kay go xaseran xawana opérer len ki 16h nya kemedo fo wujine me opérer ni degeri dogo toron ci gaku xante fayna xana xay meni dogo toron kani muruba kem palle anki xaku ngira xalsi be dépasser kéré o tun to man men alhamdulillah isru sagina naga kara soro man men soro nyeri nyima di passing kina jare duguta ku xati no ko igatele kara me xam ma xati xana fo la xanti xi xam mo nya sara buru nga sar wallahi allah wa besu kurosini allah onke haruna kurosini ay khabeni ka kurosini mo ko khirina ntala timeni am ga garegen ogna ton daga khara no kon daga tuga ntaka worni ogna torna sinkino yimme wal mo daga dugo toron kan taka worni kende man nesiru ananya sababu ona ko siti asuni gare nyai ankem sababu allah kuma ku diga mu ku golludi itorin to nyani wallah kinyanya sababu sire gebe gen taka sakka sire so asusun do menge kawa itini garon to nyani mena nyankem bani sababu ande sire gebe kuma bakki jarande
ampanya na sababu serege be orna sinta ko bene ina simmana khasune kundunya nduma qisan kongo nanti silama ko ngani bambaro ngadi mabe yogo nyuno ngadi dimashq sakanyani agin tele hijunga daga butiki gumego bang ade men qallu yogo khalifa yirandum be ngana nanti tele hiji ganar age giri hijunga amungude bitiki kay khadi adaga butiki tana daga katike nga tay wangiri hijunga ngide khalifa fo be khalifa atinke atiyo atinde ke men qalin qaqqa khalifa nga wujine men qalle bak atane kanyira me ran qasidumbe kimbre butiki gumake komo keregi men qalle bane ane maga adaga men qalle komo keregi khalle sumundi na kefena wujine ade ro ran qasdumbe ata fay atina wari aga telle janka trompe butiki nya aga dangini butiki gumi bane ke bagiri khalifa kende khiri atikatili an khalifa fo ngim maga nkunu kalle na makin mutoda nga gili hiju an kage merawtu ati nke daga butiki gume go daga bixi yogo pourquoi kage ma ko nanti feti ati faadi kine ayilla daga katikinga ati an kage metam peti ati ay nkunwa kana magati silamin ni jambantonya sigrun ta gunta ka silama ko kamma ga nyir dina nga dinke jikku kinya ni de tambo nyawtu adi kine allah ko mo khadi silamin haqiqa ni ngori fodum fo nene nasi gollege ade gangwati angana daga makatandi nene ade sino seretana gana ni killenga gana timutu intaka dungina atani wutu age seto ade khonondi ada sin daga atanna tinde kinanga ya kempa lampai tampinte gebe ya hajumbuno ni killenga seretana gana tilinna mutu akanna ya ki galle megede kita khandan daga khamma ga folla qente sorotana ni kane fattaqullaha khakunu allay fattaqullaha khakunu allay corona la haraya simma dun ante legerni okuyi togona fossure berode alla yamuru alla ante sere golli bure alla ante sere golli sere bonondini angi nyinino walakin nkan na kam ma folla qente sorotana nikani okudo yimello fogebe wure sere gebe di yimembo gawre me khada kumo goni xam mo ko feten kero kam walakin khala ante de berni khadi men kan na xam ma folla qente sorotana di demande na ganga fattaqullaha nede sorobeni ga kunduya iga nyagene tiru munye ogana khadema khade du wasati kinga agi ma khabaga khade ko ngodanga khana nyile nyaga ndende berni bangun su video ni tanani wal manokhiri ni muroni tanani okunta unan kitote la faya ona yokenya gorona kinan ona orna sin qobanda ona ma khafu jonkon kinan alluwaye otna na locataire nya koy ona luwaye sinen tuga na risin kinoy alli men qarange o imantele direction ona daga na risin de ber ona kundu ay me kesu falle pis caméra kitte الله المستعان وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم خدوا ولا ينكسها هدنا الله نسيدا يقول كسفو ألو خبيني في دونك ترنكنا